Wait, sorry guys. Vlog ba? Dito rin. Pamahaw. Hindi ka na bawal ba? Ano lang, gitang, ibadlo. Ang gwapong kulay bilong dito. Mingwit bito, hindi na kutob. Guys, naku kayo kuha guys. Hindi, wala ka. Ibuwal. Congrats pre. Grabe na kada ko yung kuha. Airport. Grabe isa. Ilukan, iglas. So, nari ang Datay na ba dito ka? ayuso yun. Oh, mo nag-honeymoon. Sabi sa Rick, gabi. Gabi pa rin si Rick, guys. I'm on vacation, not at the station. Yeah, guys. I woke up like this. Walis lang. Nangita may cottage dito, may cottage. Wala ka all. Explore ba? Explore. Sabay dong. Cute pa niya. Ano that? Sabay na sa senador po. Sila. Tama na siguro diha, pre. Kaya kita lang sunsi, pre. Arabella! Mizaki! Uy, sure mo nga magtabay mo tanan diha? Balik takol. So, kani guys, pauli na may diri karon kay pangkapoy na may baklayo eh. So, naabot may gusto mo pero wala man kay nakita dito. Pero gwapo kay beach diri kay tao, no? So, next time na po guys. God bless.